Members of the Nyotrep Achik National Movement, East Khasi Hills District, had conducted surprise checking of overloaded trucks carrying essential goods that were crossing the Umiam bridge, even after the government has restricted plying of vehicles with a load exceeding more than 10 tons. Speaking to Media Plus on the evening of 27th June 2022, the president of the Hanm East Khasi Hills Circle, Els Imsad, informed that there are vehicles that have violated the restrictions imposed by the government of Meghalaya. He further informed that the organization will take up this particular matter with concerned authorities. Complain ini bagi pun kali bayat yang neri bayat overload man kamil. Lor ka disi kala ai notification lagi diberi pada ki yat lat ya kata di yat di limba kane ka jingking nang ne ka bu jingma kan kane jingking lada cubu mentari kane ka jingking kan pra kane jingking ka jing pra ju kane jingking galong ka jing ka banja kumiki breu ba ong no ba chong basa sti spo mo to them ikran tatang kata ada ki breu di ba chong te po them ong no di ba kanja jing susi mni ka bakrau kanja jing si ka bakrau ba kamtam ong no di ni kran bat ka light do kalait ngin yo chu ne ada ka pra kane jingking dia nalor ba dia lor kata kanong rem ba ngin akliang kaseng idon ka jisukia iwan him ta kamit ne banwan jurip ni ngilap sya ba kidon ki kali de bayat be anya kene jiking tena liang ngajungi kaseng iwan tang ngilap sya de nang ba nang ne sikmat kadi kejing maham hiru ba nang ne sikmat ngin akliang kaseng ke cilem ngin penjur syu ke jing pahra nang ne amde kang ta kamit ngin penjur syu ke jing pahra nak por nang bangan laj kejing ngi jing kendu bat ngi de ong kejing ba ngi de ban ong no ba ladam ta kan tua kan ni kejing ni kalong ba du nong bakrau kan don kejing susi ke bakrau ke mesti pada nong Shillong stage ko bat tunjuk ba kejing du nong jingi ka state di Brokaway yang nak leng jingi bat ka police department jingi bat kuntot ringi ong ba manta kadi kejing sedang jingi mah iwan hang ne wan survey chwa ringi ong ba la kalong syam ta ngin sabu kejing tho lade hapo police department ne lade polisi ne lade hano ru de insara kejing tho kan halor bade begini. Exclusively speaking to Media Plus, one of the truck drivers whose vehicle was loaded with charcoal that was being transported from Markasa to Bernihat informed that a load of 20 to 21 tons is irregular. However, the weight of the item will depend on the rainfall that may affect its increase or decrease, informed the driver of the vehicle. MDR kila bal kila keloi ang bukan noton kena kila kit overload ne pikir no tengah itu rengat duna katon perliur mata ada kamkia ada kim pertlang le te casting bar nga ta kan ko poin no ipat kulit ki ang aku live na maya te ku don bat te ngare ta ngat tip no kisa bat number taye ya kata dengan kita na Markasa muli penhap sa berni ti long jukit de kan no hapo jang arpo mta tam ka arpo mulmala la chudunai ka arpo mta ki lapoi be ki khatndai mta bat kali bat mar kan mta be kum ya theo kadbu man ka por kan ka dere mbutat mta nomor we kit mar we kit be kaju kit be lamju cái nomor bukat no ka kia cha banya chnoi kano re bun cha nga pati be chu sngu kum khana ki ong bo arpo ton hapo ne arpo we ne arpo ar ne ong tau min khana we ong bo sngu ong arpo ton we min ong arpo we min ong arpo ar ton ta de no ti bare ngaro